umunota umwe gusa Dekati Babalawo umwami wa Instagram mu Rwanda yaramaze gutangaza impamvu nyamukuru yaje muri iyi game. Target kwa rwindro game vuga ukigera kunaga kuvuga ngo ikava analog ikajya digital. Ivuga menshi ahubwo tubwire ahari ryari banga. Nabitangiye mu ndumva hari mu gutangira 2017. Umunota umwe kandi Dekati adaciye ku ruhande yavuze ko indirimbo ye kamwe ndakora kamwe ari igishego pire. Iyo ndirimbo ni urumva twebwe ubone ni igishego nta bintu byinshi sinjya kubihisha. Umunota umwe gusa Babalawo mu gatwenge kengetse yashyize hanze umubano ukomeye afitanye na Shaddyboo anemeza ko azi ibintu bye. Shaddyboo nishimi yanjye man ibintu byinshi cyane bitandukanye nzi kuri we. Mu munota umwe gusa wabukoze subscribe kuri Think Again ukabona ibiganiro byose byo mu munota umwe byabanje. Umunota umwe gusa niwo nkoresheje nkubwira ko nsoje iki kiganiro. Nitwa Oscar dushime.